Ngasi maroiba pauda March taki July fabugi manungda lakiba state gas lingi damakta lupa lak nifumatoi hena chading tauki haina Chief Minister and Biren Assembly da phongdokre. Sarkar na poni sagol yokan na bahona gani hairabasu sagol gi masingdi noma gi hantarakli. Amade Jahi mari dangai bangang amasu scrub typhus positive oire ngalingai da khanghorabadi ka hena kurung tiningai oiba laina nate haina expert singna phongdorokli. Kurunjari ISTV pau mieng tabiri basingbu taram naukjari hauzik pau sandong pijari. Jahi segi March kitang taramanga dagi July kitang taramanga fawda Manipur da lakiba state gas oina lauthuk laba mioi singidamak lupa lak nipu mathoiga lising marpini thoi chatret humbudra mapan chading tauki haina Chief Minister N Biren ngasi Assembly da phongdokre. Congress MLA K Ranjit na hanglakpa wahang amagi paukum piraduna Chief Minister na makhatana national amadi international saknairaba mioi singbu state gas oina lauthoi Thahum da lakiba mioi nipuga mathoi asigi hotel da leiba chaba thakpa chathok tasingi senfam asi chading taukhibani haike. Veterinary Minister di Hankaliana Manipur da poni lising amachama subna ama leire sagol yokhatnaba khangatlaba club taragamanga da Englishing ani taramanga da selgi mateng pangke lambi da sagol thadokpa thingnana ba haujimake oina thausil leitri haike. Opposition MLA MD Abdul Nasir na hangkiba wahang amagi pakumda Minister Hankaliana organic farming gidamak horticulture amadi soil conservation ki makhada lupa crore ahum lakh nipan pirakre haike. Sagolban Kendra MLA RK Imon hangbo hangi paukumda Revenue Minister Karam Shyamna nauna sem kiba district singi ngamkhai yathuk naba thabak tagi potharaba judge amana luchingba boundary commission ama sem naba thorang leire. Commission asigi report lakpaga district singi boundary yathokani haike. Ngasi jatha kiba mifamna Assembly gi Committee on Public Account, Committee on Estimate, Committee on Public Undertakings ki member taret khankre. Ngasi gi mifamna demand mari gi lupa crore lising amachatret kungataret henbaki senfam pass tokre. Demand sing adudi community and rural development, power, youth affairs and sports amasung minorities and other backward classes and scheduled caste ni. Demand sing asi khanabada opposition ki MLA and Loken K Ranjit D Korungthang K H Joy Kishan Abdul Nazir AK Mirabai RK Imo K Megachandra MD Fazur Rahim na policy kat pukhatki. Hauzik chathariba Assembly mifamda Manipur gi tanglaba poni sagol gi matangda wafong kaya khannabaga loinana poni sagol yokhatnaba ki apamba sing phongdoknabaga loinana Mari lainaba Minister nasu poni sagol yokhatkani haiba wafam thamkhrabasu poni sagol gi masingdi hantharakli. ISTV News na phangba paugi matungina lisingani ahumda poni sagol gi masingasi lising ani lei hairi. Jahi taragi matungda ing lisingani taragani thoida masing thibada poni sagol masing lising amaga chani kunda hantharakle hairi. Sagol asingi machinjak chapam leitabana lambi sorokta chaktafam oire lambi sorokta chaktafam oirakpasina apang-apangba plastic yauna atay polam kaya chasinbadagi siba yaure. Lambi da gari na thinglambadagi soinaiba kaya su yaukre. Amaromda lambi gi mapong kaya da sagol leisinba asina lambi chatliba miyam da khudong chataba kaya mayok nanbada natana mioi kaya su asu apan phawba yaukre. Paliba government amadi mari lainaba authority na haiba sagol singa si kannanaba gidawakta karamba khongthang lokhalakadage amadi kari paikhalakadage haibadu aikoi puna yengminaba tare. Cameraman Nanaugal na Paudum Zariba Seram Roses. Tasigi Tankun Marida, Jahi Kun Sudriban Pamachama, Scrub Typhus ni Haiba Laiwonga, Lake Hidraba Matunda, Ngasi, Jahi Marida, Nairibanga Masu, Scrub Typhus positive oire, Nupamachado, Pukau the Guinea, Hosina Mandum Jaki Mayumda, Mamaga Luinana, Tangmayban Tarunkul the Labani. Mark Numitara Nirongi Mamangda, Cherok Jindas, Hanabada, Scrub Typhus ki Mahik Pubang Ambatin, Chikpadagi, Narpo Oigani, Tajanari. Akan Mamongda, Sungep Leptana Laiho, Lakpadagi, Nupamachasi, Tasigi Tankun Gamatoida, Sagolban Moirang Bachindeleba, Mother's Cure Children Hospital and Research Center, the Pukatuna Laikanaki. Hospital Asida Laira Batungda, Scrub Serology Test Togada, Positive Oi Haibak Hangbangam Kibani.
पावसी ताबतगी मेडिकल डायरेक्टोरेट की माइकेदगी पेडिट्रिशियन डॉक्टर के.एच. जॉन अमदे एपिडर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर एन. इनाउबना लुचिंग टीम अमना लाक्तुना अनाबगी फिबम यंगसिनके फिबम फगलकलबा अंगांग अदु पुथोकलादुना हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के.एच. रतन कुमारना स्क्रब टाइफस हाइबा लाइना असि चिंगदा तोइना फंगबा सलमही कुंबा तिल मखल अमना चिकपदगी थोकपने तिलना चिखरबा मफम अदु चुरुपना चुखिबगुम दाक लैगनी अकनबा लाइहौ लेप्तन हौगनी करिगुंबा चिंगनबा लैरबदी टेस्ट तौबदा पुंखरगी मनुंगदा फॉल फंगबा ngomgani अंगनबदा लाइना असिना चपचाना नारे खंगबदी लायंगबदा लुना थोकते जही मगी मनुंगदा लायंग असिना नाबा पेशेंट अनि अहुमदगी तादना लाकपा थेंगनै अयामबना फरगा हनखिबा ngaktani हंदक लाकलिबा अंगांग असिसु नुमित निपानि सुरब मतुंगदा लाकपदगी फगलकपदा मतम खजितन चंखिबनी हौजिकति खुदोंग थिनिंगाई ओइद्रे अदुबु थेंगना पुरकलबदी लायंगबा लुबा लाइना मखलनी मियामना थोइना मिपाइनिंगाई लेते हाइकि अइना मेसेज पिजनिंगिदी स्क्रब टाइफस कुमजी अखोइना यामना पैनिकी ओइदबा अदुगा मागिदी ngana akoina diagnose tawraga ngana hidak pihoragadi yamna angang mayam jam swan da yaba and thengdaragadi multi organ failure mayam ma spread tawragadi angang je akoina mang baya wi san sam leiba anaba wai asikatane na mayam da yamna kannasu pakat pidana ba anuga fever sina atai maram thiba khangdraba समने इसम संबा अनावा में हमारे तारती टाइफॉइड अदगी यूरिनरी इन्फेक्शन नत्रग लॉक नत्रग एनी काइंड ऑफ टॉन्सिल दे केदगी कॉमन डिजीज में फीवर की मरम होइबसे अखोइना थेंगना बिद्रबा अदोइदी स्क्रब टाइफस खनबा मतम होइरे अदन चिंगनाबा मतम होइरे स्क्रब टाइफस की गई सीरोलॉजी टेस्ट तौथोगदी ngantana फारगदी अखोइना यो हेन बनौजि मसा तगतग टेस्ट माइना अखोइना तौबा याबा सिने आइना मेसेज पिजनिंग मुदि ओजा ट्रांसफर तौखिबा यानिंगदा फोंदोक्तुना सीसी हायर सेकेंडरी महिरोय सिंगना चंगसिंखिबा खोंजंगदा पुलिस पर्सनल खरा नुंगना पानबदगी शोखिबा थौदोक एफआईआर चंदुना क्रिमिनल केस लौखले हाइबा खुदकता हंदोकदबनी हाइनंगासी स्कूल असिगी महिरोय सिंगना खोंजंग चंगसिंखरे महिरोय सिंगना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट तबना लाकपदा संजेन थोंगदा इम्फाल ईस्ट पुलिस न थक्की स्कूल असिगी यूनियन की जनरल सेक्रेटरी शमशन लोंगजमना महिरोय सिंगी मथक्ता एफआईआर चंबा खुदकता कक्कदबनी इम्फाल ईस्ट एसपी ना मतम पीबा यानिंगदे एफआईआर हंदोक्त्रिबा फावबा खोंजंग चंगसिंगनी हाइकी एफआईआर हंदोक्त्रिबा बाखोय से चेयर सेकेंडरी छात्र पुनमंगना खोंजम लेतबा चंगसन जंगने एसपी होइना अदि लाइबा डीएसपी लाइबा पुलिस ऑफिसर सिन सही था अहुम की मतम पिजरी हाबजे था अहुम कोई जरा संगम जरोय खुदकता कोई एफआईआर कक्कदबनी नत तारगे कोई मखा ताना खोलन चंगइन हाबा जिदा लेजरे खोगी इबोटोन्सना गर्ल्स स्कूल की महिरोय सिंगसु महिरोय सिंगी मथक्ता एफआईआर चंबा खुदकता हंदो ओहाइना खोंजंग चंगसिंखी जॉनस्टर हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोय सिंगसु सीसी हायर सेकेंडरी की महिरोय सिंगी खोंजंग सौगलदुना स्कूल असिगी ममांगदा वाकन मिफम चथखि चीफ मिनिस्टर ना महिरोय सिंगदे येंगबा मीटिंग यानिंगदे महिरोय सिंग इरांग होनबा सिनगनु एफआईआर खुदकता हंदो हाइना दाबी तौरी तेरा खमनाम बाजार दे लेबा मॉडल हायर सेकेंडरी की महिरोय सिंगनसु वाकन मिफम चथखि स्कूल असिगी फाइनेंस सेक्रेटरी के.एच. गैल्विसना महिरोय सिंगी मथक्ता क्रिमिनल केस लौखटपा यानिंगदे असेंबली मिफम लोइद्रिङैदा एफआईआर असि हंदोकपियु हाइरि मितोप न मिखलदा मिरेप ओइबे हनगनु येलो मीगी असेंबली केंद्र खरदा रिजर्व तौननबा अमसुंग इलेक्टोरल रोल दगे मितोप सिंह खंदोक्तुना कथनबगे जब चाबा लो से मुहाइबा दाबीदा केएसए ना चंगसलकलिबा खोंजंगी मनुंग चना ngasi स्कूल अमसुंग कॉलेज की महिरोय सिंह न सिंदुना पाक सनवाकत खोंजंग चंगसिंखरे महिरोय सिंह असेंबली तमना चंगसनब होनरपदा पुलिस की मरकता चावना मुकनब थौदोक थोखरे महिरोय सिंह चंगसलकलिबा खोंजंग असिदा हौजिक चथरिबा असेंबली मिफमदा करिगुंबा वाफम अमता फोंदोकनदबसी लाइबक थीबनी हाइना महिरोय लुप असिना फोंदोखरे सेगारोता लाइबा लुप असिगी ऑफिस दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा लुप असिगी प्रेसिडेंट मोयरांगथेम लक्ष्मणना महिरोय सिंह तुंगी मिरोलगी दमक खंदुना चंगसलकलिबा खोंजंग असिदा गवर्नमेंट ना मीटिंग चंगबीबगा लोइनाना जथरिबा असेंबली मिफम असि लोइद्रिङैदा इशू असि पुथोक्तुना खनबियु हाइकी पालिबलेंगा असिना करिगुंबा मियामगोबा अकनबा नत्रगा कोई वायोलेंट ओइबा एजुकेशन अमा लाक्री मखैदी करिगुंबा डिमांड अमा मने मरम चारगसु खनदबगी हाइनबी अमा लैबसि मियामगोबा असिगुंबा यामना मथौ तारिबा अदुगा
जिनाइन ओइबा डिमांड असी अतुम मतमदा लखत पिरकान असेंबली दा खनबिनाबा येलो मिसिंग कंजनबा अदुमबा लो अमा सेमनबा इनिशिएट तौबियो हाबसि केसेगी तक्सिले मणिपुर कॉलेज अमसुंग लिलोंग हायर सेकेंडरी महैरोय सिंगना मणिपुर कॉलेज दा वाकन मिफम फमलबा मतुंग असेंबली तमना लाकपदा सिंगजमै युमनाम लेकाइदा पुलिस न थक्की मयाय लंबी जनरल काउंसिल की महैरोय सिंगना सु मिफम फमलबा मतुंग असेंबली तमना लाकपदा थांगमैबन युमनाम लेकाइदा पुलिस अमदि महैरोय सिंगी मरक्ता चाउना मुकनब थोखी जनरल काउंसिल की पब्लिसिटी सेक्रेटरी अकबर बोगी पुलिस ना ngahak फाजिलुरबा मतुंग थादोरखी केएसए हेड ऑफिस पवाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डीएम कॉलेज आर्ट्स अमदी कॉमर्स के केएसए यूनिट की महैरोय सिंगलोइनाना आर्ट्स की गेट तगे असेंबली गेट तमना लाकपदा थाउगी मेन गेट पुलिस न थक्की बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की महैरोय सिंगसु मुजी खुल गेट तगी होरगा असेंबली तमना चंगसिलकपदा पुलिस न थिंकी थामैबन केंद्र मनुंग दलैबा अल्बा बीसीआई एकेडमी सेंट सेवियो सेंट पैट्रिक की महैरोय सिंगसु ह्यूमन चैन सेमदना खोंगरंग चंगसिनकी जेनिम्स मियोय अमा किडनी दा नुंग लेबल लौथोकनाबा ऑपरेशन तौबदा किडनी ओइना पुलप लौथोखिबगी मतंगदा थिगतनाबा सेमखिबा इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट ngasi phawba puthokna thamle haina desam gi secretary general namairapam edition na phongthokli desam gi office pangthokpa pawgi mifam amada edition na hianglam makhalaikai dagi elangbam isai hanbi chehiyangkai ga manga mamang thagi mapanda jenims da operation tawki nung lokthokpagi operation aduda kidney pumba lokthokpaga mari lenana desam gi mihu chingyauna medical superintendent ka wari sanake maduda inquiry committee ama semduna Jayol amagi manungda report pithok nanaba yanake adubu thama helaba phawba report puthok tabasi desam na hakjin lawi hiram asida mari lainaba authority na meeting changbiu hari kidney si patient party da paupi duna hektamak lokthokhribasi karamba masi matau karamna thokibano habasi yamna achobo wahang ama desam da amadi patient party da amadi lamdum sigi miyam da hangi duna mari lainabasingna hariba thodok sigi matang chap chaba inquiry ma tawraga inquiry report tu matam da puthok laba matungda masa generally ba koi medical keno sida team mai jaba tare masigi mari leba doctor sing masigi makha ta ba ma keno sing matakta lokhot pham thok pa dugumba chap chaba thabok si lokhot ka dabani ha wafam ma esang ma ke gi thame आयुष की डॉक्टर सिंह रेगुलर तहनबगी वाफम गवर्नमेंट ना मखाता ने यंगसिनबिनबा ऑल मणिपुर आयुष डॉक्टर एसोसिएशन के एडवाइजर डॉक्टर ए बेनेडिक्ट मरिंगना फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा डॉक्टर ए बेनेडिक्ट मरिंगना एमपीएसटी की खुथांगदा होमियोपैथी की डॉक्टर मापन अमदे आयुर्वेदिक की डॉक्टर अहुम लौगदौरिबसी तरामना ओई अदुमकु मदम कुइना नेशनल हेल्थ मिशन की मखादा चिंगी अमदे खुंगंगी मफम कयादा चाही तरा हेना थबक तौदुना लाकलबा आयुष डॉक्टर सिंगी रेगुलर तहनबगी अयाब लेते हाइबसी लाइबक थिबनी अतोप स्टेट सिंगदा हेल्थ मिशन की मखादा लेबा आयुष डॉक्टर सिंह रेगुलर तहनख्रे तोलोक की मतंगदसु एलोपैथी अमदे आयुष की डॉक्टर सिंह थबक चंगबा मतमदा लुपा लिसिंग तरा मंगा फंगलगा लिसिंग अनि तरा दगेदे एलोपैथी की लुपा लिसिंग निफु की मथक्ता फंगख्रे आयुष गिना लुपा लिसिंग कुनगा मापलोम फंगदुना लेरी मसी अचान मिरान नाइबे थौंगनी हाइरे बीए के अहन बमसुंग सेमिस्टर का तमगदबा मिटे मेक इबा टेक्स्ट बुक सिंग वेबसाइट dlpmanipur.government.in दगे लौथब यारगनी हाइरे ऑल लंबलेंद लेबा लैंग्वेज प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन के डायरेक्टोरेट ऑफिसर पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा डायरेक्टर डॉक्टर एल महाबीरना अहन बमसुंग अनिशुबा सेमिस्टर तमगदबा MIL सब्जेक्ट की लाइरिक तरह माथोय इलेक्टिव सब्जेक्ट तमगदबा लाइरिक तरह मरी डायरेक्टोरेट की वेबसाइट असिदा थागतलगा थमले अहुम सुबह सेमिस्टर की थागतननब होनरी पब्लिशर सिंगना लाइरिक सिंग मरांग कायना पुथोकलबा मतमदा वेब पेज असिदगी लौथोकनब होनगनी अमरंदा मणिपुरी लोल इंडिया की क्लासिकल लोल की कांगुप्त चननबा मतौ ताबा मचाक सिंग खोमजिनदुना होनरी हाइकी अकोगी छात्र सिंग ओजा सिंग कॉमन पीपल सिंग लोन बतम चुपदा मसी अकोन डाउनलोड तरो येंगिबा यागनी प्रिंट आउट तौगिबा यागनी अदु फजना अदम नियम चुम सिनबि खोनि मत यागनी तबुदबु करिगुंबा पब्लिशर सिंगसिना मसा मसा की लाइक सिंग सिकैथेन द मतिक चाना मरांग कायना फंगन बिरकलबा मतमदा मखोगी लाइक अकोन अपलोड तौना थमिबसि मसी लौथबिरो मोगी लाइक तो ओइना दुम सिननबा ना हाक मतमदसु अकोन हराउना दुम अकोन मदु लफोक सगनी अदना हुजिकी लाइक फिल्म सिदि मैम लाइक फंगनदबगी अवाबदो कोकना डिपार्टमेंट असिना मसी गी मोंग सिंजबनी
Manipur Building and Other Construction Worker Welfare Board ta register tawraba workers singi lisingani tarahumdoi dagi lisingani taramanga fawgi phangpham thokpa benefit pithoktaba sing atuba matamda pithokpinaba Lamlai Chalo Building and Others Construction Workers Welfare Union na mari lenaba singi pungning chingsli hoji pawgmer thana tembe be amtang mominasi Bhai Gurudas Group of Institutions Sangrur Punjab na students khudima ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro putokpa institute ni Nasidi swara ajinge tule like kari no tu teacher muझे kari yo sidi yo chiga ni hai Masigi Yoshidi Tata Tisconi ne. Dudi Sanagi Mohut Yang Sinwe Andre. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sailing stones, pure, clean, and healthy water. Introducing Green Can Industries Swahangbam Lekai. We are the direct importer, supplier and manufacturer of all commercial kitchen equipment in Northeast region. Our top selling products are softy ice cream machine, baking oven, deep fryer, popcorn machine. Kindly visit our office. Contact number 0385 244 3011. Break matungda amukan nataram nokcheri makataba pauda Mayai Kabachinja ki mayukta lepminabagi paujel puba poster mangasi Manipur gi ningthau leisemba chana jawna release tawkre Manipur Friendship Organization MEPRO na puthokpa poster release tawbagi thoram aduda organization asigi makok thongba thau puba singsu sarugyaki ahan ba oina diesel auto service tawriba singda poster adu thepki thoram aduga mari leinana Manipur gi ningthau leisemba chana jawna Fataba Hainabi Amadi Mayai Kabachinjak Habasi Chusinba Thui Thadokpadi Araibanate Mayai Kabachinjak Thadokuna Laklabasing Miamna Ningthina Loina Gadabani MEPRO Gumba Organization na Lokalak Liba Kongtangasi Manipur gi Miamna Sogal Haningi Haki Fataba Aduga Sa Mangjaba Sumo Mayai Kabachinjaki Sumba Ipak ta Tawbadi Yamna Thui Adugumba Ipak tuda Adugumba Fataba gi Ipak tu Sangidana ba Koina Madu Makoibu Bakal Tahloba ma Sangaragadi laptop was cut away. The Sangar idea quite team was set, Masimada, Masimasu, a quite the Manipur Sarkar ge employees singda tare suba pe natraga masiga manaba pe pinabagi thorang leitri haina finance ki thosu puriba Deputy Chief Minister Y Joy Kumar haikiba wafamadu assembly mifam asida pe commission ki matangda puthokna khanabiyo haina Babu Parada leba M2 amadi MGO gi office ta pangthokpa paumi sing unabada M2 amadi MGO gi JSC ki president advocate Khaidem Manin haikre mana makhatan haikibada 7 pe commissioners ti Bharat ki mafam ataida chatnaba haukrabanina Manipur da su chatna biyo haina JSC na matam kuina gi mamangdagi Manipur sarkar da takna duna lakibani haiki supplementary budget oigera natraga khanaraga cabinet na decision nama lobu oigera Pinna Pohonagani Pigani, Hanapi Madugi, Mongama implement Tonanabigi, Posakama Tamdragadi, Assembly Session Hegloi Baga, Lauto Eraga, I go Makatana. Tabuk in the larger interest of the employees of Manipur, more than 1 lakh, Lady Base, a sig interest that quite Tabuk Chanjingani, Tagisu, Afaba, Tabuk Torakani, Haiba, I go Yapam Base. Masih tabak tu untuk nabat tawarkani hai bagi asa saya aina thamjaningi. Homeguard na makoy ki talibadabi sing piu haina sidriba phawba khutang charahen bagi khongjang asi su sangsili lamphelda iba homeguard headquarter da ngarang ani suba phase gi charahen basing ayuk ki pung tara rom tabada Manipur police ki kangbu amana lokhat ki badagi ahum suba phase oina mioi mangana sidriba phawba charahen bagi khongjang changsin krai Makoi gi marakta haksan gi phibam sokchilak pamiyo sing yaure panbayai homeguard singidama Supreme Court amadi Manipur High Court na pikiba orders sing sarkar na atuba matamda chanahangadabani haiduna makoi gi khongjang asi changslakibani hari handaki ichaw asina lokfam kaya amadi nga farm kaya ising thumjin kibadagi lomi kaya kokta khut hamnare
सरकार ने इचाव से नेचुरल कैलामिटीज ने हाइना लाउथोक्रबसु हौजिक फाउबगिदि फार्मर सिंदा कानबा अमता मपुंग फाना फंगनबा ngamdri लौमी अमना फोंदोरपदा इचाव सिना मरम ओइदुना रिलीफ कैंप फाउबा हांगफम लेत्रे खंगना चानबा सिंगी युमदा साइरांग फम लौदुना लेरे जही गिच्चा ननबा थंबा फौ फाउबा इसिंग थुमजिनख्रे थबक सुफम लेतबना जही चुप्पा मतौ करमना इमुंग पुबा ngamgadoriबनो हाइना खनबदा अकीबा फाउई हाइना फोंदोरकली सुगनु केंद्र की मफम खरदा हौजिकसु इसिंगी माई हंथदबना चाहिए सिगी लौ पानबे यारोइदबगी फिबम द लेरे केंद्र सिगी वांगु ग्राम पंचायत चाइरल ग्राम पंचायत की मनुंग चनबा मफम सिंगी लोकल अमदे ngaगी फार्म कया हौजिकसु इसिंग थुमजिली इजाउन सोलबा मफम सिंग डिफेंस फॉर प्योरिटी फ्रंट वांगु अमदे कक्सिंग खुनौ फोरम की थौमी सिंग यंगसिनख्रे खोंगचत अदुदा फ्रंट की मिहुत ए साफबा मैतैना केंद्र से मफम खरदा मणिपुर तुरेल की इसिंग चेंथोक्तबना लौमिसिंग सिंह अवाब फिबम द लेरी गवर्नमेंट करी तौबा याबगे हाइबदु यंगसिनबिउ हाइरी लांगोल पायोनियर्स क्लब लांगोल सिंधुना आयुष मोबाइल रिलीफ कैंप अमा लांगोल द लेबा इमा थोंगक लाइरेंबी संगलेंदा पांथोखरे क्लब की सेक्रेटरी जनरल एस तोम्बिसनाना इचाउना मरम ओइदुना लाइना कया संदोरपा याबदगे कैंप असि पांथोकपनि हाइकी थांग ओइनाम लेकाइद लेबा इचाउगी अवाब मायोंगनरिबा मित उबंग नमद्रबा मदि ताबगी शक्ति वालबा मतै मनाव अमदि मचासिंदा दलित सेना मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट आरके सोमरेंद्रना मतेंग पांख्रे अमदि हौजिक थांग ओइनाम लेकाइद रिलीफ कैंप हांगदुना लेरिबा मियोय निफुरोमदसु मतेंग पांगलमखि ngasi mateng panglamkhiba polam sing adudi cheng kangkal amadi chana thakna polam sing ni ijauna soklaba nupi mana phongdorpada ising ijauna maram oiduna angang sing lairik tamba phangdre nomagi chara tanjaba miyoy kaya sufam nompham khangdabana awaba kaya mayong na rehaina phongdorki dalit sena manipur state ki president rk somarendrana thanga oinam lekai gi ijauna soalaba miyoy singi marakta ubagi sakti amade ताबगी शक्ति वालबा मतै मनाव अमदि मचा सिंगी फिबम सोशल मीडिया दा थेंगरपदगी ngasi mateंग asi pangbani lamdam asita leiriba myam nasu awab tarba myam gi damak masagi leijaba khara khara dang oirabasu mateng pangbiduna aikhoi punna hingminasi haiki disable singi lisingani tarataruk taratarek ki oina phangpham thokpa mateng phanghanbinaba state platform of disabled people's organization na pungning chingsli Manipur Press Club Pangthokpa Pawi Mifam Amada Organization Asigi President Yunus Khanna Houzik Chatharibe Assembly Mifam da Social Welfare Minister na Disabled Singi Phangpham Thokpa Senpham Sing Lab Soibelaiti Haina Phongdokpa Leikrabanina Senpham Asi Chayol Amagi Manungda Pithopiu Natrabadi Department ki Mathakta Khongjang Changslagani Pawi Mifam Atuda Relief Center for Welfare of Differently Able Persons Manipur gi Thongmi Singsu Sarwiaki Asigumba oida mangamba akhoi minister ase akhoi Thambiganu social welfare gi mana minister oiriba che lauthokpiu matik chaba makhalag hapiu oidaba namthak toba asi leibtar disabled singbu discriminate tobani hantaba mieng bani haibagi laujaba loina akhona akanba khongjang ama jangsanaba sem chaba loijare Taramari Suba Finance Commission gi senthang makhada lupa lakh tara nithoi ga listing humbudra mapan hen changna sakhiba purem bakaitel torbung bazar dangasi sangakre Thoramatuda BGO के जदुमनी तोरबुंग ग्राम पंचायत के प्रधान एस राजन वार्ड मेंबर सिंसु सरग्याकी तोरबुंग ग्राम पंचायत की मनुंग 10 साबा ओरबसु कैथेल असिना चिंगतम अनिमकी कानब पीरगनि हाइना प्रधान राजन फोंगोकी स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी की मखादा डायबिटिक लाइन की दमा रिसर्च तौरिबा मणिपुर स्टेट योग एसोसिएशन असिंदुना जेनिम्स की एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अचौब की मखादा डायबिटिक नादुना लाइंग लिबा पेशेंट सिंगदा योग की लाइंग पथाप हपचिंदुना ब्लड शुगर लेवल हंथानबगी पांदमदा चांगयंग प्रोग्राम अमा जेनिम्स की एग्जामिनेशन हॉल दा पांगथोखरे योग की सीनियर इंस्ट्रक्टर आरके बीरेंद्रजीतना योगना डायबिटिक लाइंग बदा कया यामना कानब पीबगे हाइबदु प्रोग्राम असना खंगब ngamlagani हाइकी BJYM मणिपुर प्रदेश न सिंधुना बिस्तर रोजना थौरम पांगथोकपगा लोइनाना वांखै असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की युवा मोर्चा दा यावक्लबा नहान निफुगनिपान ओपगी थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा BJYM की प्रेसिडेंट पी सोमोरजीत युवा मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट एम बारिस वांखै मंडल की प्रेसिडेंट नवकुमार सुसरग्याकी वांगु तेराखोंग अवांगलेकाई द नौना साबा सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स अमंग असि संगाख्रे थौरम अदुदा BDO के जदुमनी
वांगू तेराखोंग ग्राम पंचायत की प्रधान पी बालेश्वर सुसरग्या की संगाबदुग मरी लेना हौजिक ग्राम पंचायत अदुगी मनुंग चना पाइकट पर लोरबा हैंडपंप के वाटर रिजर्वर सिंसु कोइन चतुन यंगसिंखी प्रधान बालेश्वर ना तेराखोंग पीएससी की मनाक्ता सारिबा सॉप कॉम्प्लेक्स असि फार्मेसी की खुदोंग चाबले हेंगने ग्राम पंचायत असि की इशिंगी अवाब येंगलका इलेक्ट्रिक मोटर की हैंडपंप मंगा हुतुना इमुंग चामरे कुंदा इशिंग पीबंगमले लिसिंग अनि तरा मापल फाबुगी मनुंगदा पंचायत असि की युमथोंग खुदिमक इशिंग पीननबा पांदम थमली हाइकी सुगनु केंद्र की मनुंग चनबा कक्सिंग खुनौ लमखाई अमदी उमाथेल अनि की मरक्ता तरंग तुरेल मथक्ता सारिबा उयोक्थोंग सेमजिन बना मरम ओरगा इंदो ब्रह्मा सुगनु रोड चटलिबा गाड़ी सिंह कक्सिंग खुनौ अमदी उमाथेल की लेरक सिंह चटपन मरम ओइतुना मियामदा खुदोंग चादबा कया मरुम मायोक नरे नोंजू था मतम ओइबना लंबी असि नोमनोमगी सोक्सिलक्री कक्सिंग खुनौ यूथ फोरम की असिस्टेंट सेक्रेटरी के.एच. जपाना थोंग सेमजिन बगी थबक मरी लेनाबा अथॉरिटी ना अथुबा मतमदा लोशन बिबका लोइनाना डाइवर्सन तौबदा सोक्सिन खबा लेरकी लंबी सिंसु सेमजिन बियो हारे अमरोंदा एजुकेटिव इंजीनियर एल इबोमचाना हौजिक थोंग सेमजिन बगी थबक चादा हुंफुरोम लोइसलक्ले अथुबा मतमदा लोइसना बखोनगनी नोंसिंगी फिबम फतबना थबक सुबदा खुदोंग चादब खरा मायोकनबनी डाइवर्सन तौरिबा किलोमीटर अहुमखाई सांगबा लंबीसु नुंग थादुना सेमली थोंग सेमजिन लोइद्रिबा फावबा मियामना अवाबा खजिक्तंग खांगमिननबा अपील तौरी कईनौ ग्राम पंचायत की नौना साबा संगनेन अमा केंद्र असि के एमएलए सु ओरिबा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन एल राधा किशोर ने संगाखे थोरमदुदा बीडीओ विष्णुपुर कुंजो प्रधान होमेश्वर अमदी वार्ड मेंबर सिंसु सरुया के एमएलए एल राधा किशोर ना नौना संगारी बसंगनेन असिदा पंचायत असना कोलिबा खुलसिंगी चे चांगसिंग थंबगा लोइनाना वेबसाइट अमा हांगदुना ट्रांसपेरेंसी लेना थबक तौना होनगनी हाइके मलेशिया दा जुलाई कुनगा मापंदगी कुंथाग माथोय फावबा पांगथोकदौरिबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस दा सरुग याननबा मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर माइबम नोदिया चान इनवाइट तौरकले मालेम की ओइबा कॉन्फ्रेंस असिदा नोदिया चान ना कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन योगिक एक्सरसाइज एंड जनरल एक्सरसाइज हाइबसिदा पेपर पागनी डॉक्टर नोदिया चान योगा मसुंग मेडिटेशन की वर्कशॉप तसु होस्ट ओइगनी हाई हेल्थ डायरेक्टर मियर मखादा सीएम ऑफ बिष्णुपुर अमदी सीएचसी नंबोलना डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन यूनाइटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नंबोलगा खुशमनदुना माइबम चिंगमांग लाइबुंगदा लेमना लाइंगबगी कैंप पांगथोखरे माइबम चिंगमांग वेलफेयर क्लब अमदी माइबम यूथ क्लब कम लाइब्रेरी का खुशमनखिबा कैंप अदुदा मियोय चामगा हुंबुद्रा मरीरोम लाइंगबगी लोइनाना हिदाक लांगथक सिंसु लेमना फंगनखी मणिपुर एस कंट्रोल सोसाइटी की मीडिया मखादा रेड रिबन क्लब एनएसएस यूनिट अमदी रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनामना सिंदुना एचआईवी अमसुंग एड्स की मतंगदा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अमा एकेडमी एसगी सेमिनार हॉल दा पांगथोखरे थोरमसिदा मैथ्स के असिस्टेंट डायरेक्टर पीएच लमगानबा एकेडमी एसगी प्रिंसिपल आई जुगेश्वर सु सरुग्याकी ngasi ayuk mung taraga mathoi tab adwaida khudeng thabida leiba taranithoi suba sam rifles ki post ta achat ok sing check tawbada mioi ahum nongmei ga konana phare hairi police ta ki phangba pauda phagalaba mioi ahum adudi chongtham chitaranjan chei kunthaga matoi senapati meyai lekai yumnam sundar chei kungamari tronglaubi makhalekai amasung naurem arun kumar tenthak khunau bazar dagini makoi dagi USA na saba 9mm pistol ama ahangba magazine ani expert oraba nongmei ki license ama phangle pariba license aduga chanaram dabadagi thagapani hari hoji pawgi marthana temra bre amamuk lominase jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjang gi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba hakjang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba matangairabo upaidi jolip syrup amasung capsule Sky Hospital के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल श्याम किशोर की लुसिंग मखादा हार्ट ऑपरेशन लिसिंग तरा मंगा की मथक पांगथोखरबा वर्ल्ड क्लास हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अजय कोल स्काई हॉस्पिटल दा ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी अमसुंग मखल मखा की हार्ट ऑपरेशन पांगथोखरगनी आगांगिदी ओटीएम सुंग हॉस्पिटल चार्ज फ्री ओइगनी लोइना डॉक्टर अजय कोल के हार्ट सर्जिकल ओपीडी की खुदोंग चाब लेजगनी अकुप मरुल की दिमाग रिसेप्शन ग तानबियो
First Imphal Trade Show 2017 from 20th July to 10th August at Hapta Kangjebung Palace compound. Painting, debate competition and science exhibition will be held during the trade show. Forms will be available at Mela stores organized by Socialist Students Union of Manipur. For booking, please contact 897-4681-027 70857-98386. The best cake and confectionaries in your city. Taste and feels heavenly. Likla Bakery, now open at Moirangkong. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdok chaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Break matungda mukana taram nokcheri makhataba pauda Leiba ki mafam ataida pangthokna bagu Manipur da su Kargil Divas thoram pangthokna krai. District Administration none na susinduna thoramasi District Office ta pangthokrai thoramadu da DC Worshang SP Salam Somorjit Additional SP L Luikam Village ki Chief Singsu Sarugaki Kargil ki lal da laikhidraba lanmi singi mafam da ikai khunabut ki District Administration Kangpokpi na su Kargil Ward laikhidraba lanmi sing ningsingduna Taraganipal Suba Kargil Vijay Thoram DC Office की Conference Hall द पांगथोक्रे थोरमदु द DC Tiranjit SP Additional SP District Level Officer सिंसु सरुयाकी Kargil के लानफम द लाइखिद्रबा लानमी सिंगी मफम द मिनिट अनि तुमिना लेफ्टना अवाब फुंगदोकी Kangpokpi Women Welfare Organization na Kangpokpi District Headquarter द लेबा National Highway की सरुक सिंग Anayek yautana lainana ba masung lunana lainana bagi pandam da drive asi ngarangdagi chatharkibani organization asigi president Haikim Hangsingna mamang da su NGO civil body kana lamtu sengdokpagi thabak thorom kya pangthokre adubu ngasi phawba miyamgi wakalda lunana laina bagi hainabidi thambangamdri masidagi miyambu wakal tahanana ba nupi singna lamtu sengbagi thorom asi sinbani Nupi sing na lokalagli ba khongthang asibu Kangpokpi Town Committee na apen ba phongdok pagaloina na committee gi cabinet mifam da puthokuna angamba thakta mateng pangna na ba honagani haiki CPR Manipur State Council na handaki town na so alaba longmi singi compensation piu longmi singi pension piga da bani haina thasi gi kungamari dagi changslak liba longmi sinmi singi khongjang makha chathar ko ina Bisnupur District ki Kyamba Sangmen da wakan mifam chathakre ngasi gi khongjang adu da CPR Manipur State Council ki Secretary Dr. M. Nara Hanagi Secretary L. Iboyama Deputy Secretary L. Sotin Kumar amadi atai luchingba singsu sarugyaki Dr. M. Narana Assam amadi Arunachal Pradesh ki oina Indian government gi ichau gi mateng tengbang lokre ichau na awaba mayong naraba lamdamasi gi miyam gi damak India government amadi Manipur gi BJP government na karigumba thabak amata paikhatri government asina athuba matamda lawmi sinmi miyam gi damak pifam thokpa compensation pigadabani natrabadi hena kanba khongjang changsingani hari leipa asida mukta thokthriba mongda the crisis in agriculture adu agriculture na mapung oiriba leipa aduga especially Manipur da agriculture si fail oregadi where is the way karam na lai projamiyam hingedege Awat pa oza piu haina Lalit Madhop Sharma High School khongjong gi mairoi singna ngasi khongjang changsin kre mairoi singna class boy ko tawna classroom oza singi common room amadi headmaster gi ka solon sin kre khongjom kaithel da thorak tna wakat mifam phamna phonabada police na thingke school asigi oza tara leibagi manungda ani transfer tawkre oza ani amana atopa school da utilize tawkre hari Imphal West District के पंचायत इलेक्शन के सीट रिजर्वेशन के द्रो ngasi Imphal West DC Office Complex दा पांगथोक्रे द्रो पांगथोकपदा रूल की वांगमद चथे हाइबगी कंप्लेन लाकली तागेल ग्राम पंचायत के विलेजर एल कुंजकिशोर कोबमियोय अमना फोंदोरखिबदा रूल की मतुंगिना अमदी ममांगैदगी चनबी ओइना लाकपा ममांगदा नुपी के रिजर्वेशन ताकिबा जीपी मथंगी तामदा द्रो दा याफम थोक्तबदु यावसिलगा द्रो पांगथोकपदगी हंजिन्ना नुपी की रिजर्वेशन ताबा ग्राम पंचायत यावरे मसी पंचायत रूल वायोलेट तौबनी
DC da wakalubadasu aingi mateng lo haiba wafam phongdorokle hiram asida mari lenaba singna miyeng changbiu haiki CMO Impal East ki midang makada Khongman Students Club na sinduna lem na laing bagi camp ama pangthokre ichaw na maram oiduna sandorkada ba lainatina sindagi ngakthokna na ba camp asi pangthokpani hari apa ho hui mayol hui pa hui thabalu karen phabigi wasu sangrenda apa na malem da sapong lakpagi manga suba kumon thoram lining laisol galoina na pangthokre Manipur Friendship Organization Kangpokpi District na mayai kabat chinja ki awareness kaloina na poster campaign ama Kangpokpi District Headquarter da pangthokre thoram adu da SP Kangpokpi M Pradeep Organization asiki President Reverend N Singh Civil Society ki organization singiluting ba singsu sarwyaki Moirangtam Naudalen Khomba Mangangcha Thodam Laiba amade Angomcha Longjam Langbai na iba Kanglay Paki Puwari haina mington ba maitay mekta ibalairik ama Milalgi mayaylo sangda release tawkre thoromaduda Milalgi President TS Babuchan su sarwyaki lairik asibu ibada achauba thodang lawkiba Mangangcha Thodam Laibana Mangna iba itihas ki lairik asida yauriba itihas oiraba wari singi maramda sugai na thamki Jahi ahum khakta ngari ba angang ma Churachandpur gi Gauchin Khub Bang da leiba nalama da tasin badagi sire leikidraba angang adudi hat hoi apokpa ngamkhan chuan guite kawi hari September thada pangthokadoriba Gram Panchayat ki Mikhalda Changamdabi Gram Panchayat ki mirep oigadoriba Wahida bigi Mikhalgi matangda nongmugi oiba khananena bathoram ama nungai pokpi mamang lekai da pangthokre Swine flu alert, dengue, Japanese encephalitis, amasung strep typhus ki monetary cell helpline ama medical directorate hang dokre. Helpline asi ayupung taruk tagi numidang pung tarap pawa matau tawgani hari. Jiri ki babu parata leba hotel star damyoy amathori anduna siramle. Jiri police tagi pangba pauda lay kidraba myoy asigi maming konsam Chandrakriti apokpa lay kidraba Chandrakanta Ram Nagara Tugo Silchar Kasardagini. Taudosi ke mari laina na jiri polis na kes ma lokatuna thigat pa hokre hoji sana gi paw mu lobirasi ngasi sana bagi pauda All Jiribam Sports Association na sinduna tarataruk suba I Tilotama Devi Memorial Mixed Kang Tournament ngasi daki kalimay mandap Jiribam dhaukre ngasi sana ki bahan ma match ta ELECB Babupara na SSAYC Bipu Panjil taratare tarahundoi de thoikre hayeng Ichel Club Dibong amasung Metal Jiribam ga sana gani All India Football Federation ki Hana Elite Football Referee Oiramba Manipur dagi H Khamba thasi ki tang tarani thoi dagi taramari phawba Kolkata da pangthokiba AIFF Match Commissioner Seminar Batch 2 amadi Mumbai da thasi ki tang taramari da pangthokiba Batch 1 Seminar da mai pakre punna candidate yankai ki manung da kunga mari pa mai pakpada mahak yaukibani magna mai paklakpada All Manipur Football Association na harauba nungai ba phongdokre District Sports Association Kakching na sinduna association asiki ground da team Nepal na sargyatuna tara suba Kishore Kumar Memorial First Division Football League ngasi sana ki ahan ma match ta BYPS Horana ke MWSC kairakbu goal ani amada amade ani suba match ki sana ki bada ke FC Kakching na Aksa Koktabu goal amasinoda maitu pikre September 8 dagi Kolkata da pangthokadoriba sub junior amadi senior national Jitkundo championship da sarugyan na bagi state team sem na bagi damag trial selection July kunthada Yaripok Bisnu Naha community hall da pangthoklagani megi tara ka mapal dagi pangthokiba tare subasta level championship da medal pangkraba sanaroi singna numit asida report tawrana bakhangali Taruk Suba Laikidraba El Kuber Singh Memorial Kendra-wise League Cup Knockout Kang Tournament ki ngasi mari Suba quarter final match ta Kaisamthong Kendra Kangkhut laktabadagi Oinam Kendra Kangkhut semi final changkre
था सिगी कुंठादा वांगोई केंद्र कांकुट टीम बी का अहनबा सेमीफाइनल मैच सानगनी हॉकी इंडिया ना मणिपुर हॉकी बुक ख्वाइदे की फब स्टेट मेंबर की मना लौथोख्रे न्यू दिल्ली दा ngarang पांथोकी बा हॉकी इंडिया की जही की मिफम दा अवार्ड असि लौथोकी बने अवार्ड असि दा ट्रॉफी सर्टिफिकेट अमदी सेल ओइना लुपा लाख अमा यावी था सिगी मनुदा पांथोकदबा थोरम अमदा मना असि यंथोकनी लिसिंग अनि तरागनी थोइदसु मणिपुर हॉकी ना मना असि फंख्रे हारी जुलाई 23 के अगस्त अमा फाउबा मलेशिया दा पांथोकदौरिबा इंटरनेशनल मैच सिंग दा इंडिया टीम दा सरुक याननबा मणिपुर के सानरोय तरागमाथोय खनख्रे हौजी सानबगी मखा ताबा पाव बोया निथौजमदगी अमुक लौबिसी सही त्रात्रेन मखागी नुपी मसागी स्टेट 11 सुबर्टो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट की चैंपियन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पोइरो खोंजिन हाई स्कूल ना ओइख्रे रनर्स अप ताकिबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल मयंग इम्फाल की सपोर्टर ना असावबो उतुना मियाम मांगदा रनर्स अप ट्रॉफी ठुगाइख्रे Shirikan Province IS Director Youth Defense and Sports Government Manipur. Youth Affairs and Sports Department Sinduna Thasigi Tang Kunitoidigi District Taragi Team Tarana Group Maritona Kairutuna Kumalampak Main Stadium the Saturkiba Tournament Nasi Lucian Kre. Under 17 years girls closed. Thoramashida Youth Affairs and Sports Department की Director and Praveen Joint Director KS Pramoda Joint Director L Jayant Kumar na Thoramapur Singh Oiki Saturkiba Tournament asigi ngasi aroiba nimit ki sanakiba match da Imphal East District ki Poiro Khongjin High School na Imphal West District ki City Higher Secondary School mayang Imphal bu goal ani sinoda maitiba piduna champion oikibani Poiro Khongjin High School gi mai pakibagi goal ani du W Ranji amadi Bungluang ma singna match ki kuntra mapal suba amadi nifu mari suba minute sankibani match asida Imphal East District ki Poiro Khongjin High School gi sanaroi W Ranji amadi Imphal West District ki City Higher Secondary School mayang Imphal gi asila da match conduct tawkiba center referee na yellow card utki match asi houdingai da City Higher Secondary School mayang Imphal gi principal na Poiro Khongjin High School gi sahi helba sanaroi ani sahi semtok laga tournament asi da saru yari basi lokthok pagaloina na action lokhanaba hana mari lenaba singda khangalaba phawbada respond amata pirakhidabagi matangda asawba amadi pendaba laiki amaramda silli langni basingna sahi henba amadi hendabagi matangdadi medical checkup na ayaba sanaroi singna pangthokliba tournament asi saruk yabagi ayaba leibana nem sumna tournament asi pangthokpani haina nakal animaki network asida phongdok naraglabasu bhab dana hogdabadagi runners up trophy asi pendabadagi thugaiba oigani winner oiraba Poiro Khongjin High School amadi runners up takiba City Higher Secondary School mayang Imphal da trophy galwena certificate sing Thoramapur singna khusinaki trophy thugaiduna miyam mangdo utkiba thawang sinni langni singi maikadagi kari action lokot kaduri Maharaj Kumar Gharnendjit Memorial Super Division Football League Tournament की हौजिक फावदा राव लाइरिंग बमलेकाइना मैच अहुम सानब लोइखिबदा पॉइंट तरेट अमदी PYA काइरंगना मैच मरी सानब लोइखिबदा पॉइंट तरेट फंगदुना मांगिन थादुना चली Imphal East District Football Association Sinduna Mamang Thagi Tang Kunthatagi Team Taramatoina Saruk Yaduna Sathariba Maharaj Kumar Gharnendjit Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi Khatigau gi aba ground da sanakiba ahanba match da USA Khuraina 11 Star Sporting Union akampat pu goal ani sinoda maitiba pikhi match asida mai pakhiba USA Khuragi goal ani du CI Singlen amadi Gobindona match ki kuntra mapal suba amadi yankhai matui suba minute sankhibani match asida 11 Star Sporting Union akampat ki sanaroi S Jiten amadi A Sitaranjan da match conduct tokiba referee na yellow card utkhi League asigi anisuba match ki sanakibada Nipso Kaibi amadi SSC Porompat goal amata sanatana draw satkre match asidasu SSC Porompat ki sanaroi O Mocha O Sanjoy amadi Nipso Kaibigi W akabada match conduct tokiba referee na yellow card utkhi Sathariba League asigi hayin tilpung amatabada ahanba match oina UPSA Pukhau amadi YOSC Khurai Konsam Lekaiga asanagani anisuba match tilpung ahum tabada PYA Kairang amadi Dog Androga asanagani Sahi Tratren Makagi India gi rank number 1 oiriba Maisnam Mairaba Luangna Humpuni Suba State Badminton Championship ki men singles ki title lokre
Manipur Badminton Association Sinduna Tha Sigitang Kunithoidagi Tongan category Kunmathoida Badminton Sanaroi Sani Humputara Nasaruk Yaduna Dem College Campus Laiba Manipur Badminton Association ki indoor hall da Satarakiba Kunthar Taruk Suba Inter District Amadi Humpunitoi Suba State Badminton Championship ngasi Loisan Kre Loisan bagi thoramda Inspector General of Assam Rifles ki Major General Birendra Singh Badminton Association of India ki Vice President Bijoy Koijamna thoram mapusing oike ngasi aroiba nimit ki pangthokiba men singles ki final da Maisnam Mairaba Luangna W James pu set ani sino kunmathoi nipal amadi kunmathoi taranithoi da maiti biduna men singles ki title laukibani Women's doubles ki sankiba aroiba match da Mayang Nambam Somi Bala amadi Naurim ki Zurana ki SS Khelapati amadi RK Miranda ki Jurabu set ani sino da maiti biduna champion oikre Sahi Tramapal Makagi Nupamasagi singles ki final da Bidya Sagar Salamna Wainam Emsen bu set ani sino kunmathoi taratro kunmathoi mapal da maiti biduna champion oiki Sahi Tramdoi Makagi Nipimasagi singles ki final da Moirang Tem Priyana Angela Amombu set ani ama kunithoi kun taramapal kunmathoi amadi kunmathoi taranipal da maiti biduna winner oikre Mixed doubles ki sanakiba aroiba match da khwairakpam Manjit amadi Naurem Purnima ki Jurana Konthokjam Dinku amadi khwairakpam Rosmi ki Jurabu set ani sino kunmathoi tara manga kunmathoi tara nipal da maiti biduna champion oikre Sahi Tramapun Makagi boys doubles ki final da khwairakpam Manjit amadi Konthokjam ki Jurana Kapil Chandra amadi Ningomam ki Jurabu set ani sino kunmathoi mari amadi kunmathoi tara treta maiti biduna champion oiki Tagachiri boyai hozilo slapada ngasi nomagi ba inga sagi pau mu pizari Ngasigi oikiba inga sagi pau da ICAR lampir patigi pirpa pau gi matung inna ngasigi khwaidigi sakiba Celsius degree kunma pol dasmik ani khwaidigi ingba Celsius degree kunithoi dasmik ani Nuksidda yawi sing manil gisang ayukta sada mariputara nitoy nuktilda sada humputara oike ngasi nong sukide hozilo slapada ngasi nomagi maroiba pau amukana pizari March tagi July faugi manungda lakiba state guest singidamag lupa lak nipumathoi hena chatting tauki haina Chief Minister and Birena Assembly da phongdokre Sarkar na poni sagol yokana bahona gani haira basu sagol gi masingdi noma gi hantarakle amade jahi mari da ngari ba angang amasu scrub typhus positive oire ngalingai da khangawlabati ka hena khudung thingai oibalaina nate haina expert singna phongdorakle Nasi liwanadi, ayos TV ni pizza pau matang selalu jari, ni tabir bersungguh amkana.